A Stipa je u Sarajevu zbog ratnog zločina nad srpskim civilima u Kalinoviku 1995. uhapsila generala takozvane armije BiH Ramiza Drekovića. Osumnjičen je da je kao komadant 4. korpusa izdao naredbu za granatiranje. U jednom od napada poginula je 15-godišnja Stanislava Koprivica i ranjeno 5 djece. Dreković je na saslušanju negirao krivicu, a tužilaštvo BiH će zatražiti pritvor. Posljednji put kćer Stanislavu, majka Milka, vidjela je 3. juna 1995. ujutro. Ispratila je u školu sa drugom djecom. Otišla je po svjedočanstvo, a vratili su je u drvenom sanduku, kazuje bolom skrhani roditelj. Obavijest je meni došla, padaju granate, djeca su školska stradala, poginulo je dijete, djeca ova došla, mog djeteta nema. Mene zovu, Stanislava je poginula. Danas joj je rođen dan, na današnji mi se je dan rodila. Veselili smo se maloj maturi, radovali životu iako je bio rat, a onda se čuo zvuk granate, eksplozija. Sljedeće čega se sjećam jeste da je Stanislava ležala preko mene mrtva, kazuje Dušanka Škraba, danas 80% invalid. Nada se da pravda nije zakašnjala. Mislim da je stvarno vrijeme da neko odgovara i za nas, a pogotovo za djevojčicu koja je izgubila život sa svojih 15 godina. Zašto ona nije mogla da živi? Ne razumijem. Zašto je moralo to sve tako da se desi? Ni Mitru Sladoju, bivšem direktoru osnovne škole, nije jasno kako su djeca i civilni objekti u naseljenom mjestu mogli da budu vojni ciljevi, a bili su za takozvanu armiju Republike BiH. Ta granata pala evo 1,2 metra ovdje od nas i na nesreću najbolja učenica 8. razreda Stanislava Koprivica je smrtno stradala, a 5 učenika 8. razreda je bilo ranjeno. Prosto sumnjam da će neko odgovarati kad se zločin desi nad Srbima. Smrtonosna granata, kao i sve prethodne koje su tokom maja i juna 1995. sijale smrt u Kalinoviku, ispaljene su sa položaja 450. lake brigade takozvane armije Republike BiH u Bjelinićima, opština Konjic. Prema navodima tužilaštva BiH naredbu je izdao komandant korpusa Ramiz Dreković. Nakon izdane zapovjedi artiljerijske jedinice armije RBiH izvršile su granatiranje iz artiljerijskih oruđa velike razorne moći u više navrata tijekom mjeseca svibnja i lipnja 1995. godine, te je uslijed eksplozije granata ubijeno dijete u dobi od 15 godina, a teže i lakše ranjeno više djece i odraslih osoba. Ramiz Dreković, rođen je u Tutinu u Srbiji, bio oficir JNA početkom 1991. Stavio se u službu paravojne patriotske lige. U ratu je bio komandant 5. a potom i 4. korpusa. Poslije rata kao visoki zvaničnik SDA obavljao je važne funkcije u vladi federacije.